Namesto zimnica štipjanec vo podrumot vo tegla čuval marihuana. Vkupno isušena i dobro spakuvana štipjanec od su inicijali ZS star 32 godini vo teglata naredil nad polovina kilogram marihuana. Извршен е претрес во домот во Штип на пријавениот и од извршениот претрес пронајдени и одземена е наркотична дрога марихуана со вкупна тежина од 544 грама, која пријавениот имал намера да ја препакува во помали количини заради продажба на наркоуживатели, а со цел да се стекне со противправна имотна корист. Prijaveniot vednaš je pritvoren i na nego mu je odredena merka pritvor vo trajanje od 30 dena. Inaku ZS vo narkobizniso te nov, barem sudejki spored policijskata arhiva. Toj dosega za slični dela nikogaš ne bilo somničen i na nego policijata dosijemu otvara za prav pat.